za Bibiliya dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo. Tutasoma basi kitabu cha Waebrania ibice 10 turahera ku murongo wa 37 ni sura ya 10 yake 37. Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 37. Kitabu cha Waebrania ni 10:37. Biravuze ngo Biblia inasema haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanje ntuzamwishimira. 39. Ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma, tidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakiza ubugingo bwacu. Amen. Wacha tusome kwa Kiswahili 10:37. Kwa kuwa bado kitambo tunahubiria, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, naye ajaye hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho ya Mungu haitamfurahia. Amen. Dusoreze mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero. Petro wa pili. Rwandiko rwa kabiri rwa Petero. Petro wa pili. Ibice 2 umurongo wa 20. 20. Ibice 2 umurongo wa 20. Petero wa kabiri. Petro wa pili 2:20. Biravuze ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kuzizingitiranirizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo birushije ibya mbere kuba bibi. Cyajaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho nibyo uyu mugani ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu jondo. Amen. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali hayo ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Amen. Turashima Imana yatugiriye neza tukaba tubaye mu materaniro y'abera. Imana ihimbazwe. Tunatukuza Mwenyezi Mungu kwa kutukabidhi mara tena kuwa mahali hapa. Mungu atukuzwe. Ikindi turashima Imana yabanye natwe mu nzira tukaba twageze aha amahoro. Imana ishimwe. Cha pili ni asante kwa kuwa basi Mwenyezi Mungu atuongoza njiani, kandi dushimye Imana ku bwanyu mwese. Imana ibagirire neza. na ni asante kwa ajili yenu nyote. Basi hari abo twamenyemo, hari n'abandi tutamenye. kuna hawa ambao tumewajua na wengine hatujawajua. Imana ikomeze ibagirire neza. Mungu azidi kuwabariki. Turashimira ubuyobozi bw'itorero. Ni asante kwa uongozi wa kanisa, uhereye kuri apotre kuanza basi kwa mtume. Turabashimiye kuba mwaduhaye umwanya. Imana ibahumugishe. Ni asante kwa kutukubalia na kutupa nafasi, kandi turabubashe cyane na tunawatii sana ababyeyi bacu mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Imana ibagirire neza. wazazi kimwili wala kiroho. Turashimira abandi bayobozi bose bakorana uhereye kuri Revera. Tunawashukuru wengine viongozi ambao wanafanya pamoja. Imana ibagirire neza. Mungu azidi kuwabariki. Ikindi kandi turashima Imana kubana na Evangeliste Rubona. Kinginecho basi ni kushukuru kwa niaba ya Evangeliste Rubona. Uyu ni umukozi w'Imana mwiza cyane, Ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu mwema mno. Imana ishimwe ko turi kumwe. Mungu atukuzwe kwa kuwa tuko naye. Iwacu tuzatumufata nk'umusangwa. Kwetu basi tunamchukulia kama mtu wa mihango, kubera yuko twamenye neza ubutunzi Imana yamushizemo. kwa maana tumegundua siri ya Mwenyezi Mungu aliyoweka ndani mwake. Imana ihimbazwe ko. Kwa hivyo basi Mungu atukuzwe. Turashima Imana ku bwa bene data twazanye. Imana ibagirire neza. Asante kwa mandugu ambao tumeambatana. Basi Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Basi wacha tuzungumze neno la Mwenyezi Mungu. Imana umugisha abarinzi ba hano badufashije. Imana ibagirire neza. Barikiweni sana waimbaji wa hapa. hano bafite korale zirimo kuririmba neza, unaimba vizuri mno. ubusanzwe kuririmba nje sinza mbibasha cyane, hata mimi pia wasiwezi sana,
ariko izi korali numvise zayo ziririmba neza. Bali wanakwaya mnaweza. Imana ibagirire neza. Mungu awabariki sana. Tugiye kuganira amagambo y'Imana tuvuye gusoma. Tunataka kusema mambo ya Mwenyezi Mungu ambayo tumeyasoma. Ndagira ngo dukurikirane twese, tutafuatana sote basi tukiasikiza kwa makini. Kugira ngo ubutumwa bugire ico bukumarira. Ili injili basi iwe na mfaa kwetu. Mfite urukumbuzi mu mutima rwo kuzumva izina ryanje risha, riyamagawe n'umukiza, nzaryumva kandi nzagitaba. Mfite urukumbuzi mu mutima rwo kuzumva izina ryanje risha, riyamagawe n'umukiza, amagambo y'Imana. Tunasoma mambo ya Mwenyezi Mungu mu gitabo cy'Abaheburayo. Kitabu cha Wahebrania. Biravuze ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane. Biblia imesema kuna salia muda mfupi sana. Kandi uzaza ntazatinda. Na huyo ambaye atakayekuja hatakawia. Asifiwe sana. Atukuzwe sana. Wari kumukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Ila mwenye haki ataishi kwa imani. Nyamara nasubira inyuma umutima w'Imana tuzamwishimira. Atakaporejea nyuma basi moyo wa Mwenyezi Mungu aitamfurahia. Ndavuze ngo ariko twebwe dufite gusubira inyuma. Ila sisi hatuna kurudia nyuma ili tuangamie. Ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo. Bali tunayo imani ambayo ni kuponya uhai wetu. Asifiwe sana. Haleluya. Twasomye irindi jambo ry'Imana muri Petero wa 2. Tumesoma neno lingine Petro wa 2. Biblia yatubwiye ngo niba kumenya neza Yesu Kristo. Biblia imesema ikiwa kumjua Yesu Kristo, umwami wacu ko arabateye guhunga mukava mu bibi, mkozi wetu ambaye kimesababisha mtoke kwa yaliyo maovu. Umuntu agashurirwa Yesu bikamutera guhunga akava mu bibi. Mtu anafunuliwa Yesu Kristo alafu inamtoka mabaya. Ngo bwaca kongera kandi akabisubiramo. Mara tena anarejelea mabaya. Biblia yavuze ngo ibya nyuma ye ni bibi cyane kuruta ibya mbere. Biblia imesema basi hayo ya mwisho ni mabaya kuliko ya kwanza. Ibyajaga kumubera byiza ngo nuko atari kumenya Imana. Kingelikuwa kizuri ni ile asimjue Mungu. Asifiwe sana. Atukuzwe sana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo gusubira inyuma. Tutasema neno lisemalo kurejea nyuma. Nimbara akaga gakomeye cyane. Ikiwa kuna tabu mno n'akabantu bizeye Imana, ni watu ambao wamemjua Mungu, ariko umunsi ku munsi bagenda batera umusaraba umugongo. Ila siku kwa siku wanaotoroka msalaba. Asifiwe sana. Amen. Muri mjaravuze avuga ngo abantu batihana ngo babongera kumubamba. Mwimbaji akasema watu ambao hawatubu basi wanaendelea kumsulubisha. Avuga ngo ni umuruho munini kumubabaza iteka. Na hiyo basi mtoko mwingi ambayo ni huzuni la milele. Bera abantu baragiye bemera Imana. Watu wameenda basi wakakubali Mungu. Ariko umunsi ku munsi bagenda batera umusaraba umugongo. Ila siku kwa siku wanapiga hatua ya kurejea nyuma. Kandi Biblia yavuze ngo umugani basohoyeho ukuri ngo n'uyu nguyu. Na Biblia imesema Biblia yao ni hii. Avuze ngo nimbwa zisubiye kubirutsi. Mbwa ambaye zimerudi kwa matapiko. Biblia ngo ni ingurube bohagiye ngo zazisubira kandi kuja kwigaragura mu rugo. Ni kama nguruwe ambaye wamesafisha mara moja na kurejea kwa matope. Asifiwe sana. Atukuzwe sana. Asifiwe sana. Amen. Asifiwe sana. Atukuzwe sana. Biblia ivuze neza cha. Biblia imesema vyema. Yavuze ngo nimba kumenya Yesu Kristo. Imesema ikiwa kumgundua na kumjua Yesu Kristo, guteye guhinduka ukava mu bibi. Imesababisha kukutoa kwa yaliyo machafu. Kumenya Yesu kukagutera guhinduka ukava mu bibi. Kujua Yesu Kristo kunasababisha badiliko wako na kumrejelea. Ariko nyuma ukaza kongera kandi kuzigaraguramo. Na baada unajisingira ndani ya hiyo maovu tena. Yavuze ngo cyajaga kuba ciza. Kingelikuwa chema ni kuwa ngo nuko utari kumenya Imana. Ni ila hungemjua Mungu. Asifiwe sana. Atukuzwe sana. Reka tuganire impamvu ngazi ngahe tutasema kama basi zituma abakristo benshi bagenda basubira inyuma umunsi ku wundi. Tutasema mambo tofauti ambayo inasababisha wakristo kurejea nyuma. Asifiwe sana. Amen. Tuzamure Imana icyubahiro. Tutukufu ni wa Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Asifiwe. Atukuzwe Yesu. Turebe impamvu zituma abakristo benshi. Tutaangalia basi sababu ambayo zinasababisha Kristo. Bemera Imana ambayo wakristo
wanakubali Mungu, ariko bwacu umunsi kundi bakagenda basubira inyuma, bali siku kwa siku wanaendelea wakirudi nyuma. Kristo akagenda atezuka ava mu buntu bw'Imana, Kristo basi anaendelea kijitoa kwenye neema ya Mwenyezi Mungu, ukebuka agasigara ari umuntu w'idini ariko Imana yaravuye muri we, anabaki akiwa mtu wa dini na ila Mwenyezi Mungu ametoka ndani mwake. asifiwe sana. Amen. Muradufasha uramuga mu mikrofone azodusomera kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Tusaidia mume kipaza sauti ili aendelee kutusaidia. Haleluya. Haleluya. Iryo niryo jambo tugiye kuganira, Ni hilo neno ambalo tutazungumza kugira ngo umuntu yisuzume, ili mtu ajiangalie ajioti. asifiwe sana. Amen. Umuntu yisuzume, Mtu ajiangalie. ahari birashoboka ko nawe wowe warakijijwe, Yawezekana kuwa umeokoka, ariko umunsi kundi ukaje ugenda usubira inyuma bukebuke, ila siku kwa siku unapiga hatua ya kurejea. kandi umuntu azasubira inyuma ariko akaguma mu murimo. Mtu huwa anarejea nyuma ila anaendelea kusalia kwenye kazi. Asifiwe sana. Amen. Umuntu azasubira inyuma mu ikanisa, Mtu huwa anarejea nyuma kwa kanisa, akinjiza ingeso mbi mu ikanisa ariko akarigumamo. analeta tabia chafu kwa kanisa ila anaendelea kusalia kwa kanisa. haleluya. Haleluya. Impamvu ya mbere ituma abakristo bagenda basubira inyuma umunsi ku wundi, Cha kwanza ambacho kinasababisha Wakristo wakienda wakirejea nyuma ni ugukora umurimo w'Imana batarahindutse. ni kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu pasipo mabadiliko. Asifiwe sana. Amen. Asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Asifiwe sana. Atukuzwe Yesu Kristo. Ubundi Pengine Bibiliya idusaba kubanza gukizwa tugahinduka tukabona kuja mu kazi. Biblia inasema kuwa basi mwanzo ni kuokoka, mambo nyingine tunaingia kwenye kazi. Kubera yuko abaje mu ikanisa batarahindutse, Kwa sababu hao ambao wamekuja kanisani pasipo mabadiliko nibo Yesu yavuze, ni hao ambao Yesu amesema. aravuga ngo binjiye mu rugo rw'intama badaciye mu irembo, ubundi irembo ni Yesu, Akasema hao ambao wameingia nyumbani mwa Mwenyezi Mungu pasipo kupitia kwenye zizi. akabonerwa muri Yesu. Na hiyo wokovu inapitia ndani ya Iyo Yesu. umuntu yinjiye adaciye muri Yesu, Unapoingia pasipo kupitia kwenye zizi, aba yaraseserwa ihishwa. huyo basi ni mkora, ni jambazi. Yoba umukristo ugendera kuri gahunda z'ikanisa, Anaweza kuwa basi Mkristo ambaye anatembea kwa taratibu ya kanisa, ariko kubera yuko atigeze ahinduka, lakini kwa sababu hakubadilika kamwe, baje bagenda basubira inyuma umunsi ku wundi. wanaenda wakirejea nyuma siku kwa siku. Asifiwe sana. Haleluya. Kadusomere muri Timotheo wa 2:3-5. Timotheo wa pili sura 3 aya yake ya 5. Twumva ko Paulo yabavuze. Tusikie venye Paulo amesema. Timotheo wa 2:3-5 uragerageza kubanguka. Ibice 3:5. Umurongo wa 5. Yego. Bazigira kabubaha Imana, Karasoma muri biri jambo ry'Imana. Yego. bazigira kabubaha Imana, Bazigira nkabubaha Imana ariko bahinyura ububasha bitera. ariko bahinyura ububasha bitera. Abo bose uje ubagendera kure. Uje ubagendera kure. Asifiwe sana. Amen. Bibiliya yera iravuze ngo Birasema. Umurongo wa mbere, Paulo yabwiye Timotheo aramubwira ngo umenye neza ko mu minsi y'imperuka Paulo ameambia Timotheo, akamwambia jua kuwa siku za mwisho hazaba ibihe birusha. kutakuwa majira magumu. agere kuri uyu murongo wa 5, Alipofika hapa 5 aravuga ngo abantu bo muri iyo minsi ngo bazoba bafite ishusho yo kwera, akasema watu wa siku hiyo basi watakuwa na uso ambao ni ariko bahakana imbaraga zako. ila watakuwa wakikana nguvu zao. Aramubwira ngo bene abo ngabo uje ubatera umugongo. Watu kama hao basi usiwaangalie. Hari abakristo benshi bafite ishusho yo kwera, Kuna Wakristo wengi ambao wanafanana kuokoka, ariko ibikorwa vyiwe bihakana inzira yo kwera. ila matendo yao hayawakubali basi kuokoka. Asifiwe sana. Amen. Asifiwe sana. Atukuzwe sana. Haleluya. Amen. Ureba Unapomtazama ni umukristo mwiza, ni Mkristo mwema, umwitegereje ni umuririmbyi mwiza, unapomwangalia ni mwimbaji mwema, ariko inyuma afite ishusho yo kwera.
ila nyuma basi anafanana ariko kuokoka, ibyaza akora za kantu ko kwe lakini hizo tabia zake bene abo hazimkubali. ngabo umunsi kundi bagenda basubira inyuma Watu kama hao siku kwa siku wanarejea nyuma, kubera ko ubugingo bwabo ntibwigeze bukira. kwa maana uhai wao hautawahi kuokoka hata siku moja. Yesu yaravuze muri Matayo 23:27. Yesu amewahi sema kitabu cha Mathayo, abwira Abafarisayo arababwira ngo mwandyarya mwe, akawaambia Wafarisayo, enyi manafiki, arababwira ngo mumeze nk'imva zisize ingwa, nyinyi basi ni kama hizo makaburi ambazo zimepakwa rangi. ubareba inyuma mumeze nk'imva basize ingwa, Nyinyi ambayo wanapotazama ni kama hizo basi ambazo wamepaka rangi, imbere mu mitima lakini ndani ya mioyo arababwira ngo mwuzuye ububi. nyinyi mmejaa basi mbaya. Asifiwe sana. Amen. Ubundi nta mukristo w'umugome uhaba. Hakuna Mkristo ambaye basi ni Abantu bose buzuye ubugome baba mu ikanisa, abo ni abantu batahindutse baje mu bandi. watu ambayo basi wana roho chafu ambayo wanakuja kwa kanisa. Basi Tazama matendo, matendo, tazama matendo. Haleluya, haleluya, asifiwe sana, atukuzwe Yesu. matendo, tazama matendo, matendo, Tazama matendo. samuri manisho kutukufu. Haleluya, asifiwe sana, atukuzwe Yesu. Ubareba inyuma, Unapoangalia nyuma n'abaririmbyi beza, ni waimbaji wema sana, n'abashumba beza, basi ni viongozi wema, n'abanyamasengesho ni beza, waombezi wema, ariko imbere ila unapoangalia ndani, Yesu yaravuze ngo bameze nk'ibikombe byogeje inyuma. Yesu akasema ni kama vikombe ambavyo vimeoshwa nyuma. Bene abo ngabo, Hao basi, bene abo hao nibo baje bicara basubira inyuma umunsi ku ni hao ambayo wanarejea nyuma siku kwa siku. Asifiwe sana. Atukuzwe Yesu. buri imbaraga zihesha abantu gukomera mu murimo ziva muri Yesu. Nguvu ambayo zinafanya Wakristo kuimarika kuwa wenye nguvu zinatoka ndani ya Yesu. Iri kanisa mwaryise neza, Hili kanisa mmeliita vizuri, iri kanisa waryise neza, mmeliita vizuri sana. iri ni ishurirwa rikomeye Imana ibaha umugisha. Ni revelation ya Mungu. Ubundi Yesu niwe fondasiyo y'itorero. Yesu ndio msingi wa kanisa. Amakanisa yose atubatse kuri Yesu ni ibimina, Makanisa ambayo hazijajenga juu ya msingi wa Yesu hizo basi ni makundi. ayandi ni ibindi nyine. Hayo basi yanaitwa majina nyingi. Yesu niwe fondasiyo y'itorero. Kwa maana Yesu ndio msingi wa Imbaraga kanisa. zihesha abakristo gukomera ziva muri Yesu. Nguvu ambayo zinasababisha Kristo kuwa wenye nguvu Iyo zitoka kwa Yesu. umukristo adakeneye ko ubuzima ko Yesu ahindura ubuzima bwe, Ikiwa Mkristo hataki kubadilishwa na Yesu Kristo, azayicara asubira inyuma umunsi ku wundi, anakaa kirudi nyuma siku kwa siku. kubera ko umurebera kurubona asa neza nk'umukristo, Kwa maana unapomtazama kwa umbali unamwona ni Mkristo kweli. ariko wagenda umwegera. Lakini unapomwingilia ndani, Asifiwe sana. atukuzwe Yesu. Impamvu ya kabiri Cha pili izituma abantu basubira inyuma. ambayo inasababisha watu kurudi nyuma. Asifiwe sana. Amen. Ntibabyawe n'umwuka. Hawajazaliwa kupitia Roho Mtakatifu. Asifiwe sana. Amen. Haleluya. Atukuzwe. Iyo dusomye mu gitabo cya Yohana Kitabu cha Yohana ibice 3 ukamanura, 3 unaposhuka tuhasanga amakuru y'umugabo witwa Nikodemu. tunakuta historia ya Nikodemu. Birizi ivuga neza ikavuga ko Nikodemu yari umuhanga cyane, Biblia inasema kuwa Nikodemu alikuwa ni mjuzi mno yari n'umwigisha. na alikuwa ni mwalimu. Asifiwe sana. Amen. Ariko ngo aracunga yihishe, aragenda yegera Yesu. Lakini siku moja akaenda akamsogelea Yesu. Asifiwe sana. Haleluya. Yesu amubwira ijambo kugira ngo twihute. Yesu akamwambia neno tunapoharakisha. Aramubwira ngo Nikodemu we, Akamwambia Nikodemu, umuntu utabyawe n'umwuka, mtu ambaye hazaliwi kupitia Roho, bishoboka ko yokwinjira mu bwami bw'Imana. kweli haiwezekani kuwa anaweza ingia ufalme wa mbingu. Imbuto zose ziba muri Bibiliya zo gukiranuka, Kila tunda ambalo ni tunda njema ndani ya Biblia, umwuka w'Imana niwe uzuzera mu bantu. Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye anazipanda ndani ya mioyo ya watu. Umwuka w'Imana niwe uzawera imbuto mu bantu. Hiyo basi Roho Mtakatifu wa Mungu ndio ambayo anatoa matunda ndani ya watu. Asifiwe sana. Haleluya. Umwuka w'Imana niwe uzawera imbuto mu muntu.
Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye unatoa matunda ndani ya kiti cha moyo. abantu bose batayobowe n'umwuka w'Imana Na watu wote ambao hawaongozwi na Roho Mtakatifu, abo Bibiliya bafatika batereka mu butware bwa kamere, hao Biblia inawachukulia basi inawapeleka kwa hiyo basi hisia za giza. kandi Bibiliya ikavuga ngo abantu bari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko bonezeza Imana. Na inasema basi walio ndani ya giza haikubaliki kwa kuwa wanaweza kuza Mungu. Asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Abantu bose bari mu butware bwa kamere, Watu ambao wanatembea ndani ya mamlaka ya giza, ntibishoboka ko bonezeza Imana. haiwezekani kuwa waweza kumpendeza Mungu. Rero iyo umuntu atabayeho mu buzima bwo kuyoborwa n'umwuka, Ikiwa mtu basi anaishi maisha ambayo sio kuongozwa na Roho Mtakatifu, akiringira ibindi bintu, anatumaini mambo nyingine, azayicara asubira inyuma umunsi ku wundi, huwa anarejea nyuma siku kwa siku. kubera yuko umwuka w'Imana Kwa maana Roho Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu ushoboza abakristo. ndiyo ambaye inawezesha Wakristo. Asifiwe sana. Atukuzwe Yesu. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be, Ndio sababu Yesu akaambia wanafunzi, arabwira ngo icogira ico kuyamara nuko jewe nogenda, akawaambia kilicho cha muhimu ni kwa kuwa mimi nitaenda. ariko avuga ijambo ryiza, Ila akasema neno njema, arabwira ngo ningenda nzobohereza umufasha, akasema napoenda nitawatumia msaidizi, kandi ngo niwe uzabana na na huyo ndiye atakaa nanyi. bene data. Ndugu wapendwa, Iyo umuntu akora umurimo w'Imana akawukora akiba mu butware bwa kamere, ikiwa basi mtu ambaye anafanya kazi ya Mwenyezi Mungu akiwa ndani ya giza, ntibishoboka ko yonezeza Imana. haiwezekani kuwa yuwaweza kumpendeza Mungu. Niba dusomera mu gitabo cy'Abaroma 18:8, Kitabu cha Warumi 8:8 aravuze ngo erega burya abari mu butware bwa kamere abari mu butware bwa kamere bashobora kunezeza Imana. ntibashobora kunezeza Imana. Amen. Asifiwe sana. Haleluya. Asifiwe sana. Amen. Bibiliya ivuga neza, Biblia inasema vizuri, bavuga ngo ibyo kamere ikunda hayo ambayo si napenda ngo nibyo umwuka yanga, ndivyo ambayo Roho Mtakatifu kandi anachukia, ibyo umwuka akunda na hayo ambayo Roho Mtakatifu anachukia nibyo kamere yanga. ndivyo isi Iyo inachukia. umuntu akiri mu butware bwa kamere, Ikiwa basi mtu anatembea ndani ya hisia za giza, azaba mu itorero huwa anaendelea kukaa ndani ya kanisa, ariko ntatinye kwiba ngo anezeze kamere, ila basi hawezi ogopa kuiba, ntatinye gukora ibindi bikorwa biteye isoni ngo anezeze kamere. hawezi kuogopa kufanya miradi nyingine mibaya. Bibiliya rero idusaba gupfa kuri kamere kugira ngo tubeho mu mwuka. Biblia inatuomba kukufa ndani ya hisia ndio tuishi kwa namna ya Roho Mtakatifu. Amen. Abantu bose bari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko bokomera muri iyi nzira, Watu wote ambao wanatembea ndani ya mamlaka za hisia basi, kandi umwuka w'Imana Imana yamutangiye. na huyo basi Roho Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu amempeana for free. Asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Uru rugendo rusaba kuyoborwa n'umwuka. Safari hii inatuomba kutembea ndani ya Roho. Uru rugendo rusaba kwikahasi ugaca bugufi ukakira umwuka w'Imana akakuyobora. Ni safari ambayo inaomba unyenyekevu na kutulia chini za nyayo basi. Asifiwe sana. Haleluya. La la la, si njia rahisi. La la, si njia rahisi. Kutembea Yesu. Oza safari mazito yarahisisha. La la, njia rahisi. Mpamvu ya gatatu. Tatu basi, lengo la tatu. Haleluya. Haleluya. Mpamvu ya gatatu izituma abakristo benshi basubira inyuma. Tatu ambayo kinasababisha Kristo kurejea nyuma. Haleluya. Haleluya. N'uburere bukeya mu kumenya Imana. Ni malezi machache ambayo ni ya kumjua Mungu. Kuvuka ubwa kabiri ntibihagije kugira ngo umuntu akomere.
Kuzaliwa mara ya pili haitoshi ili mtu aitwe mwenye nguvu. umuntu akeneye kwigishwa. Mtu anaomba basi kufundishwa. Iyo umukristo aje gupfa, Ikiwa Mkristo anataka kukufa, azahunga ijambo ry'Imana. huwa anatoroka neno la Mwenyezi Mungu. Asifiwe sana. Amen. Iyo umukristo aje kubaho mu buzima bwo kugenda atezuka aja mu ngeso mbi, Ikiwa Mkristo basi ameanza ameiga safari ya kurejea nyuma, azaha umwanya muto kwigishwa. huwa anapewa nafasi ndogo ambayo ni ya mafundisho. Niba dusomera ijambo ry'Imana mu Baheburayo ibice 5:12. Kitabu cha Wahebrania 5:12. 5:12. Yego. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha, Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha, ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, ubu ngubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa. dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa. Namwe ibyishingiro bya mbere, ibyishingiro rya mbere y'ibyavuzwe n'Imana, by'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Kuko umwe amata Yego. abataraca akenge ku by'iryo jambo. Amen. Amen. Asifiwe sana. Haleluya. Ubuzima bwo gutera imbere mu buryo bw'Imana, Uzima ambao ni wa kusonga mbele kwa Mungu, bushingiye ahanini mu guha umwanya ijambo ry'Imana. zaidi ni kulipea neno lake nafasi. Ariko akaga gakomeye dufite, Lakini sana sana muda ambao tunao n'abantu badaha umwanya ijambo ry'Imana. ni watu ambao hawapei neno la Mungu nafasi. Asifiwe sana. Haleluya. Bibiliya nyinshi muri iyi minsi zahindutse nk'amasakame. Biblia nyingi basi kwa majira haya imekuwa kama hizo mahandbag, Ni nk'udushakoshi ni uguhungura n'iyinga. hizo mabage za kutembea. Ahubwo umuntu yomenya aho yateretse telefone ariko kugira ngo yibage. Mtu anaweza jua mahali ambayo ameweka simu lakini anasahau mahali ameweka Biblia. Iyo umukristo atagira umwanya w'ijambo ry'Imana, Ikiwa basi Mkristo hapei nafasi neno la Mwenyezi Mungu, azahora ari umwana. kila mara anaendelea kuwa mtoto. Asifiwe sana. Amen. Azahora Anaendelea kuwa mtoto. abo ngabo rero Hao basi nibo bicara basubira inyuma umunsi ku wundi, ni hao ambao wanarejea nyuma siku kwa siku, kubera yuko birije ivuga ngo nimba mwarasogongeye mukamenya neza ko agira neza, kwa sababu Biblia inasema ikiwa mmejua kuwa ni mtenda mwema nimumwegere. mkaribie. Ariko iyo umuntu ateshutse mu ijambo ry'Imana, Ikiwa basi umepotoka kwa neno, azahunga Imana, huwa anatoroka Mungu, kubera yuko Imana iba hano. kwa sababu Mungu ni hapo kwa Biblia, Imana iba mu ijambo ryayo, kwa sababu Mungu ni ndani ya neno. Imana iba mu ijambo, Mungu anatembea kwa neno, Imana iba mu ijambo. Mungu anaishi kwa Nta neno. mukristo ushobora gukura mu gakiza atasoma ijambo ry'Imana. Hakuna Mkristo anaweza kukua basi pasipo kusoma neno. Nta mukristo ushobora gukomera mu by'umwuka adasoma ijambo ry'Imana. Hakuna Mkristo ambaye anaweza kuitwa mwenye nguvu kama asomi neno. Haleluya, haleluya. Asifiwe sana. Asifiwe sana. Atukuzwe mtakatifu. Paulo yashandikiye Timoteyo. Paulo akanakiri kwa Timotheo. Haleluya. Haleluya. Muri Timoteyo 2:3:16. Timotheo pili basi 3:16. Aramubwira ngo ivyanditswe vyera vyose vyahumetswe n'Imana, Akasema maandiko matakatifu yametabiriwa na Mungu. kandi zo zonyine bigira ubushobozi bwo kwigisha umuntu Na ni hayo ambayo yanamfanya kumfundisha mwanadamu no kumuhanira gukiranuka, na kumwasibu kwa ajili ya kugira ngo wokovu, umuntu w'Imana abashitse. ili mtu wa Mungu awe amefika. Abakristo bataba mu ijambo bahora ari impinja, Wakristo ambayo hawaishi ndani ya neno, hao ni watoto wachanga, bahora ari abo kuramizwa amata. huwa wanaendelea kila siku kupewa maziwa. Asifiwe sana. Haleluya. Iyo umukristo ahunga ijambo ry'Imana, Ikiwa Mkristo anatoroka neno ya Mungu, ahorana bwaki mu mwuka, huwa anatembea na hiyo ugonjwa ndani ya Roho Mtakatifu, kubera yuko kwa maana asifiwe sana. haleluya, Ijambo ry'Imana niwo mutsima uzukuza abakristo. neno la Mungu ndio mkate inafanya mwanadamu kukua. Ijambo ry'Imana niwo mutsima uzukuza abakristo. Neno la Mungu basi ndio mkate ambayo inafanya mwanadamu
mwanadamu kuwa. ariko wowe kwibaza ngo kuza urya buri munsi, Waweza kujiswali, je, mbona nakula kila siku? ugira iminota ingahe yo gusoma ijambo ry'Imana? Kuna dakika ngapi ambazo ni za kusoma neno la Mwenyezi Mungu? Kuza umenya ko ntabyo kurya bihari, Je, mbona unajua kuwa chakula kimeisha nyumbani? kubera ko utaje umenya ko n'umwuka nawe akeneye kugaburirwa. Mbona ujui kuwa hata Roho Mtakatifu anahitajika kupewa? Satani yaje guhuma umuntu amaso, Shetani anapotaka kukufunga macho, aza guhungisha ivyanditswe, huwa anakufanya utoroke maandiko matakatifu. akakurekera mu dukorasi tw'amaganya, Anakuachilia basi kwa tunyimbo twa maombolezo. usanga abantu aho kugira ngo asome ijambo ry'Imana, Unakuta kwa sababu hata mtu angepea nafasi neno asome, yorara. Ubundi reka mbabwira, ubu nyine hari indwara yateye, siku hizi kuna hilo gonjwa ambalo limeingia ndani ya watu. abantu benshi bahunze ijambo ry'Imana. Wametoroka neno la Mwenyezi Mungu, wanaanza kucomment hapa. Asifiwe sana. Amen. Abantu bahunze ijambo baja muri komante. Watu wametoroka neno wakaingia kwa kucomment hapa mbele. Umuntu aho gufata umwanya ngo yumve ico Imana ihayivuga mu ijambo rya, Mtu kama angechukua nafasi ya kusikia ni kipi Mungu anasema, ahubwo yofata umwanya abantu bahaye bavuga ku ijambo, anaweza chukua muda anasikiza ni kipi watu wanasema kuhusu neno. ugafata Yesu ukamuryamisha, Unachukua Yesu unalalisha, amara ukaja kumva ivyo abantu bahaye bavuga ku ijambo. unaenda kusikia ni kipi watu wanasema kuhusu neno, Nico kibuga abantu bahaye bakiniramo, na ni hapo kwa hiyo uwanja watu wanacheza. kandi kubera izo mpamvu zo kutamenya ijambo ry'Imana, Na kwa sababu ya kutokujua neno la Mwenyezi Mungu, abakristo bicara basubira inyuma umunsi. Wakristo kila siku wanaenda wakirudi nyuma. Abakristo ntibatinya ibyaha, Wakristo huwa hawaogopi dhambi kubera ko ntakibakomanga ku mutima. kwa sababu hakuna hicho kinabisha kwa kilindi cha moyo. Asifiwe sana. Amen. Ntakibakomanga ku mutima. Hakuna hicho kinabisha basi kwa kilindi cha moyo wao. Imana tubabarire. Mungu aturehemu. Dufate umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, Tuchukue muda basi wa kusoma neno, dufate umwanya twegera abashumba batwigisha ijambo ry'Imana. tuchukue nafasi basi tuige kwa hawa wachungaji watufundishe neno la Mungu. Kubera ko Yesu yaravuze, Kwa maana Yesu yaravuze ngo niwe mutsima, amesema yeye ndiye mkate kandi Yesu niwe jambo. na Yesu ndiye neno. Hirya y'ijambo ry'Imana nta Yesu haba. Kando ya neno hakuna Yesu. Yesu aba mu ijambo. Yesu huwa ndani ya Iyo neno. umuntu rero adatinze mu ijambo ry'Imana, Ikiwa mtu hachukui nafasi ndani ya neno, aba afite umwanya muto muri iyi tere. ana nafasi ndogo sana kwa uwanja. Asifiwe sana. Amen. Mpamvu ya gatanu, Cha tano, ya kane, ya nne. asifiwe sana. Haleluya. 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 Mpamvu ya kane izituma abantu basubira inyuma, Ya nne ambayo inasababisha watu kurejea nyuma ni ukugurana Imana n'ibidafite umumaro, ni kubadilisha Mungu na mambo ambayo hayana mfaa. gufata Imana Unachukua Mungu, abantu bakayikaba n'ibintu bitagira umumaro. wanaibadilisha kwa mambo chafu. Asifiwe sana. Haleluya. Iyo umuntu afashe Imana Unapochukua Mungu, akayikaba n'ibitagira umumaro, unaibadilisha na hayo mambo ambayo hayana mfaa. Imana izayimuka ugasigarana ibisa n'Imana ariko bitari Imana. Mungu huwa na hama, basi unabaki na sanamu ama miungu. Asifiwe sana. Haleluya. Iyo umuntu afashe Imana akayigizayo, Ikiwa mtu amesogesha basi Mungu, agakingurira ibitari Imana mu mutima we, anafungulia hizo masanamu kwa moyo wake, azasigarana ibindi bisa n'Imana ariko bitari Imana. anabaki na mambo mengine ambayo inafanana Mungu ambayo si Mungu. Asifiwe sana. Amen. Iyo umubyeyi afashe mu rugo agakingurira ikindi bitari Imana, Ikiwa basi mzazi kwa boma anafungulia mambo mengine ambayo sio Mungu, aba yimuye Imana mu muryango. ametoa Mungu ndani ya familia yake. Kubera ko Imana yabwiye Yona, Kwa maana Mungu ameambia Yona, namubwira ngo abantu bose baje berekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma, ikamwambia watu wote ambao wanaelekeza nia zao kwa mambo ambayo hayana mfaa, ngo baba barimo bimura Imana ibabarira. huwa wanatoa Mungu ambaye ni mwenye rehema. Iyo umuntu agiye mu byaha, Ikiwa mtu ameanza ndani ya dhambi, ziraba impamvu yotuma umuntu yirukana Imana mu buzima. si sababu ambayo ni ya kufukuza Mungu ndani ya maisha yako. Kubera ko Yesu aracateza amaboko kugira ngo atugirire neza. Kwa maana Yesu ametanda mikono ili aturehemu. Asifiwe sana. Haleluya. Badusomere muri Yeremiya ibice 2:13. Yeremia 2:13. Ibice 2:13. 2:13 kitabu cha Yeremia.
aravuze ngo kuko abantu banje bakoze ibyaha bibiri, kuko abantu banje bakoze ibyaha bibiri baranyimuye kandi ari nje soko y'amazi y'ubugingo. aranyimuye kandi ari nje soko y'amazi y'ubugingo. Wamenitoa na mimi nilikuwa chemchemu la uhai. Kandi bikorogoshoreye yego ibitega mu rutare, ndetse ni ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Amen. Soma Yeremiya ibice 3:12 n'uwa 13. 3:13 kitabu cha Yeremiya 3:13. yego aravuze ngo icyo nshaka kimwe yego nuko wemera ibyaha byawe. icyo nshaka nuko wemera ibyaha byawe. Ninachotaka ni kuungama uovu wako. Ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. yego wayobeje inzira zawe ku mana yego z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshe, kandi tiwumviye ijwi ryanje no ku Uwiteka avuga. Amen. asifiwe sana. Haleluya. uhereye ku mirongo yo haruguru muri igice cya 3 Unapoanzia hapo sura za juu, Imana yakomeje kubwira Yeremiya impamvu zagiye zituma basubira inyuma. Mungu ameendelea kumwambia Yeremia kilichosababisha warejee nyuma. Imana imubwira impamvu nyinshi. Mungu akamwambia sababu nyingi. Namubwira ngo baranyimuye kandi ari nje soko y'amazi y'ubugingo. Akasema wamenitoa ndani yao na mimi ndio nilikuwa chemchemu la uhai ndani mwao. Iyo umuntu yimuye Imana mu buzima, Ikiwa mtu ametoa Mungu ndani ya nafsi yake, Imana izayimuka agasigarana ibindi. Mungu huwa anahama, basi anatoka ndani mwake, anasalia na mambo nyingine. Haleluya. Haleluya. Asifiwe sana. Amen. Birivuga ngo ni Imana ijifuha. Binasema ni Mungu ambaye ni mwenye rehema. Ntabwo ari Imana yo kubangikanwa. Sio Mungu ambaye ni wa kulinganishwa. Ntabwo ari Imana yo kubana n'ibindi bigirwamana. Sio Mungu ambaye ni wa kuishi na sanamu ama miungu. Ntabwo ari Imana yo guturana n'ibyaha. Sio Mungu ambaye ni wa kuishi na dhambi. Imana ikunda abantu ariko yanga ibyaha. Mungu anapenda wanadamu lakini hataki dhambi. Imana ikunda abantu ariko yanga ibyaha. Mungu anapenda watu ila hapendi dhambi. Niba ukeneye gukomera mu bintu by'Imana, Unapotaka kuwa mwenye nguvu kwa mambo ya Mungu, rekera Imana umwanya wayo. wachia Mungu nafasi ndani mwako. Rekera Imana umwanya wayo. Wachia Mungu nafasi ndani Iyo mwako. umuntu yimuye Imana, Ikiwa umemtoa Mungu, aba yinjije ibindi bintu. umeingiza mambo mengine. Kandi iyo umuntu abyinjije atangira kugenda asubira inyuma. Ikiwa umeingiza hayo mambo, unaenda ukirejea nyuma. Twege mujamo n'umukristo atangira kugenda ahunga abandi ba Kristo. Ndio sababu naona Mkristo anaanza kuogopa wengine akitoroka. Kujya ntabakiri wenyine. Basi wakati huo hayuko peke yake. Abakiri wenyine, Si yeye peke yake. azasigara areba abandi ba Kristo baharakihisha. Anaangalia mahali ambayo ni kusanyiko la Kristo, yeye anajificha. Abakiri wenyine, Si yeye peke yake. abafite ibindi bintu yakinguriye akabiha umwanya mu buzima. Ana mambo mengine ambayo amefungulia ndani ya uhai wake. Kandi icyo umuntu agaburiye kamere cyangwa umutima n'icyaza abacu. Na hicho kitu ambacho umepea hisia zako, hicho kitu nageuka kuwa hicho kitu. Iyo umuntu afashe ubugingo bw'akabugaburira ibintu bipfuye, Unapochukua uhai wako na kupea mambo machafu, nawe aje yisanga mu bantu bapfuye. basi unajikuta kwa walio wafu. Impamvu ya nyuma rero dusorezaho, Hicho kilicho cha mwisho ambayo tunaelekea kwenye tamati. asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni ukutamenya iyo uva n'iyo uje. Ni kutokujua ni wapi umetoka, ni wapi unaelekea. Asifiwe sana. Amen. Ubundi uru rugendo rwacu, Safari hii yetu uru ni urugendo rwo kuja mu ijuru. ni safari ambayo ni ya kuelekea mbinguni. Abantu bose baharanira mu isi, Kila jambo watu wa ulimwengu wanapigania ni ukugira ngo bazagira ubugingo buhoraho. ni ili wakawe na maisha ya milele. Ariko hari abantu benshi bagiye bakurikira Yesu kubw'inyungu zabo z'umubiri. Bali kuna hao watu ambayo ni wengi wamefuata Yesu Kristo kwa sababu ya faida zao za mwili. Asifiwe sana. Atukuzwe mtakatifu. Hari abantu benshi bagiye bakurikira Yesu kubw'inyungu z'umubiri. Kuna watu wengi ambao wamefuata Yesu kwa ajili ya faida ya mwili.
abo ngabo rero hao basi iyo bageze mu murimo ntibaza bawutinda amazi bagenda basubira inyuma. wanapoingia ndani ya kazi huwa hawakai kwa kazi, basi wanaenda wakirejea nyuma. Nubwo intambara ari nyinshi, Waje vita ni nyingi, ariko Bibiliya yavuze neza ko abantu bose bazihangana muri izi ntambara. ile Biblia inasema ya kuwa watu ambao watavumilia kwa Hari ikamba ry'ubugingo Imana yabategura. kuna zawadi la milele ambayo Mwenyezi Mungu ameliandaa. Mureke gucika intege, Yesu ariho ku bwacu. Msikate tamaa kwa maana Mungu anaishi kwa ajili Mureke yetu. gucika intege ngo twiyanduze, Yesu ariho ku bwacu. Msikate tamaa kwa maana Mungu ni wazi atubadilisha. Haleluya. Yesu ariho ku bwacu. Yesu anaishi kwa ajili yetu. Imana iracateza amaboko. Mungu ametanga mikono. Imana iracateza amaboko. Mungu anakunyoshea mikono bado. Asifiwe sana. Haleluya. Asifiwe sana. Asifiwe sana. Mungu mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Muri bizara bizavuga ngo ni igihe gito intambara zigashira. Mwimbaji akasema ni wakati mdogo vita itaisha. Ni igihe gito tukazobona Yesu. Ni wakati mdogo ambao tutamwona Yesu. Wazee nimureke guhemurwa n'ivyisi. Ndugu wazazi, basi msije mkaangalia leo. Yesu ari hafi arakomanga. Yesu yuwayi wabisha mlango. Bibiliya yavuze ngo aracyasigaye igihe kigufi ca. Biblia inasema kuna salia muda mfupi. Kandi uzaza ntazatinda. Huyu ambaye atakuja hatakawia. Bari kumukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Ila mtakatifu wangu atati kwenye yake. Nyamara nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzabishwa. Atakaporejea nyuma, basi nia yake haitamfurahisha. Ariko umwanditsi w'igitabo aravuga ngo ariko twebweho. Lakini Biblia ikasema ila sisi. Twebweho ntidufite gusubira inyuma. Sisi hatuna kurejea nyuma bado. Ahubwo dufite kwigira imbere kugira ngo dukise ubugingo. Bali tuna hiyo kupiga hatua tukielekea mbele ili tukaponye maisha yetu. Asifiwe sana. Haleluya. Tidufite gusubira inyuma. Sisi hatuna zirejea nyuma kamwe. Imana iragukeneye muri iki gihe. Mungu anakuhitaji kwa muda huu. Imana iragukeneye muri iki gihe. Mungu anakuhitaji kwa nyakati Imana hizi. iragukeneye. Mungu anakuhitaji baba. Imana iragukeneye. Mungu anakuhitaji. Reka gufata umwanya uwuta mu ubugingo. Usichukue nafasi yako ukiarusha kwa mambo ambayo itaangamiza uhai wako. Na Yesu yaravuze ngo ntimugatinya bicuye umubiri uyu nguyu ni muto cyane. Yesu akasema basi msiogope hao ambao wasi wa mwili. Umuntu afata umwanya wo kwica ubugingo. Ila ogopa huyo mtu ambaye anachukua nafasi yako. Bibiliya yavuze ngo Imana ntizabishimira. Hao basi Mungu amesema atawafurahia. Rero buri wese yisuzume. Kila mmoja ajuoje basi. Ahari birashoboka ko waba warateshutse. Yawezekana kuwa kuna mahali umekosea. Ikindi cyoge cyawe cyo kugaruka Imana ikongereka kubaba. Hii ndio wakati wako ambao ni wa kurejea, basi Mungu akurehemu. Kubera ko Imana iracateza amaboko. Kwa maana bado Mungu akunyoshea. Imana iri ku bwacu kugira ngo itugirire neza. Kwa sababu Mungu anaishi kwa ajili yetu ili atutendee vyema. Ijambo ry'Imana rituganza. Barikiweni kupitia Amen. Amen. Makofi mazuri sana kwa neno.